7-8 January 2022 Shalmariwa Jamatia Hoda Student Association eba Jamatia Hoda ni Serengai Tongnai Rogni Shakthar Mungbai Triprasa 70 nukhung Chugyano Lukosuba Mungkhlaijaka Koktwmani Bishingtui Shaimankha 2015 ni Shime Bishuwai Nike Triprasa Kami Amsaiwa Thangnai Lukurogno Mairung Blanket Richumrog Zemansak Zoratui Borok Subalai Tongo Triprasa Sugya Lukurogno Hnoi Taklai Bishuo Khe Dolai Hankorne Gonda Sora Bukhastewo Khobjak Kalajari Jogobondu Chitrojari Para Araimal Amsaiwo Shalnai Romai Triprasa Rogno Lukosuba Mungkhlaijaka O Suba Mungo Manai Triprasa Amsaini Lukurog Belaki Khatung Laijaka Lukosuba Thaniwo Teibu Buskango Agogoi Faina Bagai Jamatia Hoda Student Association Central Committee ni Joint Secretary Jokot Kishore Jamatia Triprasa Lukurogno Kobokha Kisah sini mangna layan, takuk ni mangke temangka. Ani mangke Jokot Kishore Jamatia. Ang Central Committee Jamatia Hoda Student Association ni Joint Secretary. Mungkin saat das secretary sing pathor hoja wala ha asuk sing mane sal khalai Asuk borok kebang mangke temani bangai phale khatini. Jeng phale mangke ama hai. Oilawo khendok tak media sono da sono norno bai sono like bai playa bai maya faru anwala rondok sing phaigam taike logor phan bangai. Jeng phale mangke ama hai. Jeng boksa brung phai jom taike. Jamatia Hoda Student Association ni ba hoda ni ha hoda ni ke. Ha hoda ni ke phale tongjaw sara tanlo sing hoda to orok tak gila area ba athule amta kese hoda a hotla kase hoda ya hoda anke pura tripura se hoda pure dunia se hoda amta anke sing especially sing malani phaibo tasini oroni lukun poroi malani phaimani poroni samoisa samadan laini Kami apa nombor orang sengui berapa malah ini saja pada ruri robu kisah masa suba lagi ni bangui kali jauh ni mai robu kisah saya suba apa nih suba lagi jauh agak tong lagi Belai cama niko ni rong ni bo suba menggo bo mahai mana rong nu suba curolai sini suba suhung ke spesial seng mai rong kita kasu tadi nongai kita blanket kau kahar terus mulai Jamatia Untuk sumani hantai rogno, masuk lagi jauh. Mungkin asing seng lagi jauh jauh dah. Kita ibu orang parani haya saya, bapa orang shor naik perempuan naik bisa naik thang lagi jauh. Oh belai ke kena thok mani kok. Orang thani wo ke bucu banai rog deto. Orang parawo, subanai rog. Rejeng bos kali jauh. Baksa bukso lepai semua apa nak siur kali pai betul. Bo jorama per boi sorkar pelat kali painya. Untai kemana tahu tak? Pai thago ni rog lukurok no. Tema kok kecanan musuk. Sing lukurok no to sing to por nai motas. Sing to lekha por nai motas ke sing phale mani Jamatia ami. Ngui. Ini sing amano koi nai lukurok kok besar nai. Sai rong no. Nanti ya hayani lama taruh di kahani lama. ये थकने रहो नंबो बरब जाए के भाई छाप जाएगा दा भाई के निकलना यार वो ता तुम्हारा बुक ता बाय कम बाय इनके सामने रहो नो ते अलका सुबह सुरोना रोक देता ते अलका सुबह तो नहीं करे Hayungo coronavirus halbromno barui tongo amhaikeno barot hakotorobo salsa 1,50,000 coronavirus bemar bai manjagai tongo te saknaine rok obono belai kirijagai tongo Koktwmani bishingtui saimankha barot hakotoro ketal coronavirus bemar bai manjaknai 1,59,632 jon borok oroni bishingo omicron bai manjaknai 3,623 jon borok manjakha hanoi Koktwmani bishingtui saimankha Railway thanglai shu khainai rogni bagai belai Koktwma kaham Koktwmani bishingtui saimankha 8 January 2022 salmariwa Tripura haste Manipur haste bai halok gorong nani te thanglai shu khaina bagai Agartala to Jiribam Jan Shatabdi Express no Sengsha Rojakha hasteni Mantri Okra Biplab Kumar Devni Yakbai Mantri Okra ni logiwot manjakha Transport Minister Pranjit Singh Roy Tei MLA Mimi Mojumdar Akosha
aboni bagoi joto khatung laijak hasteni lukuro आज मणिपुर और त्रिपुरा के बीच बहुत पुराने संबंध है, कल्चरल भी है, वैधानिक भी है और इस दोनों को आज नरेंद्र मोदी नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उस सरकार ने रेल के माध्यम से जोड़ दिया है। हमारे साथ मणिपुर का बहुत पुराना संबंध है हमारे राज परिवार के साथ। 3 महारानी हमारे मणिपुर से हैं, इसलिए हमारे खून में मणिपुर है और उसके साथ आज जोड़े जाना है रेल के माध्यम से जनशताब्दी एक्सप्रेस और बहुत कम समय में सिलचर तक तो 4.5 घंटे में पहुंच जाएंगे 300 किलोमीटर और जिरीबाम का सिलचर से 40 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है और उसको भी हम लोग 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे और उसके बाद रेलवे का जो ट्रैक की डेवलपमेंट किया जाएगी तो उसमें बाद में और भी कम समय लगेगा। With the help of the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Shri Ashwini Bachchan ji की वजह से त्रिपुरा और मणिपुर इतना रिलेशन थे जैसे फ्रॉम द एंशिएंट टाइम महाराजा के टाइम से अभी भी वो रिलेशन है। काफी मणिपुरी वहाँ पे सेटलिंग दिया एंड काफी हम लोग का हिस्टोरिकल साइट भी वहीं पे है तो हमने इसको जोड़ के आज से बहुत मतलब इधर से एनकरेज haste naimathang SDPO additional SP DYSP Shlaizaka juda juda bakhaste ni hankoro West Hankoro additional SP Jagadish Reddy Onokote Hankoro additional SP Kishore Kumar Deborma Shipaijola Hankoro additional SP Ratiranjan Debnath Dalai Hankoro additional SP Ramesh Chandra Yadav the traffic naimathango SP Rutlanga Darlong Abonokaribo juda juda SDPO transfer Khlaizaka Tini a January 2022 salmariwa Shishi tini shimi eba bubagrani jorani shimi triprasa bosongni halok bolaiwe palailai manin bishi brumni haikeno taklai bishiwo bu hohom dodomke triprasa rogni halok festival 2022 ter songsajaka telemora bakastene hadupa hodre kamiwo o teros tini joto triprasa hodani hoda okra rogmanjak baikha o halok festival terno tebus sansanarawi telangani bagai borong sak telak tonggo jotono kromaya paro hamaya paro tai jara halok festival phabenai okra chaka taku buku print media electronic media ni bebak takuk song adok takuk song buk song Tini tipa haste ni bagai kaisa tongtok sa field ni halok festival tini I hodrai kamini hadupa wo songsa jagai tongo hadon dom khlai obo noi chung yachak nai ang saga halok festival I halok ni meaning ungkha pok wanje bai kai সম্পর্ক ইংরেজি ভাষা রিলেশনশিপ চিনি কেরাং কথা চং যে কোনো কেরাং কথা চং কুরিদক নক নি কক সাবাই চং চিন কেরাং চাং যাব ও কুরিদক নক কা চিনি কুরিটা হদা বা 20 হদা নুইচি হদা না তুই চিনি দফা খাজা ও দফানি বুমুংখা ত্রিপুরি বা ত্রিপুরা সেই সিটিব চিনি বুবাগ্রা 184 জন যে রাজা जे राजा ni bosong tabu cho yakho buagra product kisur panik kani jinti khlai tabu abo kathang tongo hakhleo thinang bte kathang tonai I hayongo second surviving dynasty je cho yawi tongpo ka ochini buagra song I je nuichi hodano khaton thon na bagoi kathai na bagoi tai
hada bai buwagra halok bona bagoi hada bai hada ni bisingo halok bona bagoi bo bisi brum brum no osani molo ei tam khlai bro hosam bujong khlai Buskangni Bidansabha Songmari Shampharuk Hasteni Juda Juda Thangrang Politics Hafar Rock Shagne Bodolno Karak Khlaiwi Manju Laimani Chengsalajak Awahai Khlaiwi no Sashalni Shalo 12 Takajara Bidansabha Asuk Thaini Bishing Kaitham Amsaiwa Tripura Motha CPIM Bodol Yakari BJP Bodol ne Bana Romfaika Bodolo Fainai Rogno Lamsugui Naharkha Hangkorni Vice President Bishwajit Shaha Te Takarjala Mondol ni President Nirmal Dev Burma Akosong Ashalo Juda Juda Bodol ni BJP ni Bana Romfaika Thamsi Sinenu Khong ni 137 Botar Bodolo Manju Fainai Rognos Sungjak Thani Shaka Haste Hapangni Dalbidal Shep Te Hamkrai Nugui Tongo Joto Luko Rog Abono Nushalaiwi Tongboro Hambai sini media channel norok dotono tini sini tagarla mondolo 2-3টা বিসিনি থেকে প্রায় 27 পরিবার থেকে 37 পরিবার থেকে 127 ভোটার সিনি ভারতীয় জনতা পার্টি টাগলা মন্ডল কমিটি অফ হাইকোর্ট থেকে তিনি সম্পূর্ণ বরম রুইনে লামসকা সিনি ডিস্ট্রিক্টনি প্রেসিডেন্ট তাই ডিস্ট্রিক্ট জেনারেল সেক্রেটারি তাই ডিস্ট্রিক্ট নেতৃত্ব সম্পূর্ণ মানে বরম রুই লামসকাই Sashal a January Shalmariwa United Tripura Forum by Loaizak Tripura Rogno IS IPS TCS TPS ni free coaching ni bagai registration Khairozaka Dasharat Bhavan Committee Hall United Tripura Forum by Loaizak Dasharat Bhavan Committee Nogo Kabangma Tripura Shikla Shikli Rok Khaiwi Manjaka Tripura TCS TPS ni free coaching mana bagai o coaching ni shape nana bagai rang khoksafana Maria Shrengnai Rok Data Prasha Rogno Coaching Karim Taikoi. Okay. Ani kaisa clear cut norok ni thane kok kacharmo. Chung os hamungno khaina ni thang thane norok obono 100 taka one time registration fee rui norok register khlaika norok belai khane kalaisa saknangya samungwa nangjagya tamnai ahai time pass khlai mani ba aba hai kaisa samu norok ungjagai mano jodi norok ni bakhao aba hai kisi sa phulo jodi one sumung tongkhe jang just for the time pass aro samuno khaina ni baje ang register khlaika just for time pass angaro study materials mana bagi sini angaro register khlai online class khlai ni thangai dongo aba hai 1% pan norok ni bakhao one sumung tongkhe norok ni all sukuna selaidi jadi norok selai mandi selaidi ni musuh ni angke norok ni bagai exit duglam tahu pun tongo tabung ni norok akori thangai mana kau tu tonga bagai wan suk nai jadi apa hai wan suk mungkin ni tongke wan suk mung mas selai nai jadi selai mandi angke exit duglam tahu pun tongo itu norok ani akok no kisah hal sungjak nai kisah keratok jagi angjak nai ang tamu akok rok sai dong thanu mari ba sini past experience ni basis ang norok okok sai dong norok tini jawra asugul dong mani Booster rom vaccine romani thayo booster dose nawi mannai buskang 10 January 2022 salmari ni shimi booster dose rui mannai joto vaccine center rono booster dose nana bagai website o thangai register khaina nangya vaccine center o thangai no rui mannai hani shaklaikha sakhamnai nei ro Bishi brum ni haikeno taklai bishiwo bo melamar ni ege solo nokhlawo bijapter songsajaka 6 January 2022 salmariwo o bijapter Jolinai 12 January 2022 salmari jora bijapter ne salnoi salo bijap painai rok ni bisingo belai khatung khaja khawi bijap pailai mane nukjaka o bijaptero dalbidal bijap rok bo phaljagui tongo te payu be mannai sarigo khalage hukum ni panda bo songsajage
tabuk suk jorani Kokborok Koktwma asuk jorano nirok soye naitong ti Kok Khorang.